Anyang laki din! Kitak tay in post mo iti Facebook itay Mari Jenny. Anya post mare? Madumot din na i-post ko? Itato nila kay mo. Ay, dayjay ka day. Naimbag ka pa'y Mari. Anya na imbagmot nga ibagbagam dita mare. Wen taimpatato nila kay mo ti rupa kenagan mo iti barukong na. Si kakit dimot mare. Para dayjay la. Nila kay kung hatamay. Kaano mat nga nga ipatato na tinagan ken ti rupa. Ay kakita amare. Di mo pilitin nila kay mau. No di na kaya agpatato. Basta Mare. Kasaritak nila kay ko. Umapalaklaunay ken ka Mare. Ay nawaw. Tatulang dayjay mare. Si kakit dimit. Saan atato ti pangibasaram iti panagayat ti may sa atao mare. Lakay. Apay aya bakit? Itry pa'y ngagpapapansin ka dito. Ngam di mo mat iba ganoan niya. Kaya't kumatikas to'y lakay. Anya dito aya? Umasidag ka nga min ata kitaam no anya. Dayjay. Day tato ni pari Edward iti barukong na. Wen. Kaya't kumat nga ipatatom iti rupam tinagan ko. Ken iti pingping mo lakay. Naidumduma mat Ay na, unay kan bakit? No saan mabalin iti pingping mo? Iti barukong wano iti lupumlatan. Kumporme mo't ipapaaramin mo, bakit? Apay adi mo kayat Ibain nak ka din? Sana kasta, bakit? Amumot na stricto da iti pagtrabahoak. Sana mabalin ti tato ijay. Ti bagamkit de, ibain na kon. Naimbag pa'y ni Mari Jenny. Impatato nila kay na. Para tatulan, pagapaan tamanan. Ay nawaw, madamamat gayam ti panagkapin bakit? Apay adinak indimplaan. Nung kayat mo ti kape, agtimpla ka mo't iti kapem. Naglalaingam ngay no itimplaan ka pa'y laeng. Adamat nga rod imam. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, bakit? Asino ti saan nga agsakit tinakam na no kastalaeng. Simple laeng matikid-kidawag kan ka ngam di mo pa'y maitadmat. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka, abawal ti tato iti pagtrabahoak. No may katak iti trabaho, gapo iti day tato, awaran na. Pangalan tayo nga iti kwarta agastusan tayo, alaman. Ay, makapaawang ganas matikas ta. Di da ka man langan. Nenay, sa di nga iti papanambakay. Awanan bibiyang mo. Anya ko maitakan ka ngay. Agkape ka pa'y Mari Sharon. Agyaman aklaunay, Mare. Madlaw maditimod mo amare. Apay, ada ka di parikot mo? Kasanumat nga men. Nagrigat akasarsarita nila kay ko. Para tatulaang mat di na pa'y kayat. Amangan ka no maikat iti trabaho na. Ay, ang agpay sumare. Bawal samot ti tataw iti pagtrabahuan nila kay mo. Imbagak mat nga oray itilupo wano barukong na. Tapno saan makita. Ngam talaga di na kayat, Mare. Maawatam ko man nila kay mo, Mare. No talaga abawal mo't piman ti tataw iti trabaho na. Narigat no day tapay mo't tataw. Ti pakaikikatan na. Da kayon tumot laeng ti agsagaba no mapasamak ti kasta, Mare. Kunakman no agpasentro mo laang ni Dominic ita, Sharon anak ko. Agpasentro mat nanang, apay ka di. Mulagayam. Apay, saan kayo mo nagkuyog? Makamumatan Kagurgurak launay day dya Dominic nanang. Ay nawaw. Ada ka diti di yung nagkinaawatan iti asawa manak ko. Marurudak launay kan kwa nanang. Iti anya agapaw. Kasanumat ngamin. Simple lang matikid-kidawag kan kwa na. Ngam di na pa'y maitadmat. Apay, anya day jay aya anak ko. Basta. Sigurado adinak matlang maawatan nanang. Anya? Ay, talaga makapasurun ti ugal yan day dya Dominic nanang. Di mat nagkuyog jay dua bakay. Wen ata gumura ti anak tay ti asawa na. Ay nawaw, apay ka numanay. Ay, day tati ka mo.
Di na mo imbaga no, anya ti makagapaw. Ang madlaw ka. Kasta unay ti pungtot na iti asawa na. Ay nawaw. Ang mga no simple aba naglaang manan kat padaklan ti anak ta. Ay lakay, padaanan man kit di ti manugang ta. Sigurado adito iti pagnaan na. Nasaysaya at no iso ti pagsaludsudan ta. Ngamen, kumplito ti detalye na. Sa bagay No maminsan ba't ngamin ni anak ta kurang ti istorya na. Naku nampay, lakay. Ni Dominic ta lumabas bakit? Huwag ngagpaysaw. Panawan ka pa'y. Tagsarita kami iti manugang talakay. Mabit man laeng, Dominic anak ko. Apay ka din anang. Anya ka diti saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Sharon. Di kayo mo nagkuyog ang nagpasintraw. Tato nanang. Tato ti makagapo no apay ngagsaksakit tinagam ti anak yu kanya. Ay nawaw. Apay ti tataw anak ko. Kaya't nang ipatatok ti rupa kanagan na iti pinpin ko. Anya? Nakita na ngamin ngayon patato ni Pare Edward ti rupa kanagan ni Mary Jenny iti barukong na. Kaya tumapal siguro manan ati asawak nanang. Impalawag ko asa na mabalin ta sa anak kayat ti busme. Kastakit din tiguro na kanyak nanang. Ay una yun dayjay a tao. Nagsimplian mo gayam ti saan nyo ang nagkinaawatan. Kaslaangin aklangan alabas-labasan na ijibalay. Bayam anak ko. Bagbaga akto dayjay a Sharon. Sana nasaya ati kastang ugalyin na dayjay a tao. Adyaman ako na nanang. O sige, agpatuloy ak narudan tapno saan ka maladaw itilakad ko. Anya ka daw, ti nagapaan da, may tabakay. Tato, ti makagapaw lakay. Apay ti tataw. Saan kano akayat ni Dominic nga ipatato? Tinagan ken rupa ti anak ta, iti pingping na. Ta, maiparit kano nga road. Sana mabalen ti tato iti pagtrab-trabahuan na. Day talaga yan. Kunaklakit din noon niya. Simple laeng nga road lakay. Bagbagam siya anak tabakay. Nakababay launa iti kasta nga araramidin na. Baratatulaan. Ay, talaga ang makangag kanyak dayjay a Sharon. Saan nga umno arason day ta? Tapno apaan na ti asawa na. Anya ti bagam nanang. Agtugaw ka. Tanapatag ti pagsaritaan ta anak ko. Ay nawang. May papanitian niya dayta nanang. Panagkunam ka day, ke nasaya at ti kasta nga araramidam. Para tatulaang mapan mo ka apaan ti asawa mo. Nagpulong kada kayo dayja Dominic. Sana nagpulong. Siyak, tinagsaludsud kan ko ana. Kaslakas tamit langan Ay, pangaasim man anak ko Di mo ipili ti kayat mo. Saan mabalay na kanayo na sika ti matungtungpal. Agad just kamot no kasapulan. Nang runa pa'y no pagsayaatan mo ti pamilyayaw. Agsaga na dayja Dominic. Pangaasim anak ko baliwam ti kasta nga ugalim. Nakababain ka dagiti katugangam no maamwanda ti kasta nga aramidam. Di nak ngamin maawatan nanang. Agdwa-dwa akon iti asawak. Tadi namat kayat nga ipatato tinagan ken rupak. Amangan kunak no adamatan sa bali a babae iti biyag na. Iso adi na kayat. Amok ni Dominic. Di na maramid ti kastakin ka anak ko. Ay nananang. Di yo ammo no anya ti aramiden na no kastangad da iti trabaho na. Anyat ammo tayo ngay. Amangan no babae matan ti makagapo. Iso anagagat nga agtrabaho. Awanan ka itibain, Dominic. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko bakit? Nagpulong ka pa'y laang mat ka ni nanang. Sinong batak lang ti saludsod ni nanang sa anak ang nagpulong? Imbagam kumakan ko nga dan sa bali a babae itibiyag mo Ay nawaw, babae matasasawang bakit? Amok Iso adi mo kayat nga ipatato tinagan ken rupak itipingping mo. Taadda sa bali a babae itibiyag mo. Di ka makaawa-awat mat. Irason mo pa'y laang mat ti trabaho. No di ka mamati,
Sika ti mapan iti pagtrabahwak. Tas sika ti makisarita iti manager may. Amok, dayta nga style mo. Di mo urayan na mapunuanakin ka. Makiitam dayta? Makaungat ka pa yan kanyak? Amok amok latan! Ada sa bali babae iti biyag mo iso akastakan! Iti damo, tato. Ita, pagsuspitsa nakmutan nga adda babae. No kastamot lang. Nasaysaya at no gawid akpay lang iti balay. Amangan man niya pa iti maramit kukin ka. Sa dinaw, di papanam, Dominic, anak ka, agawid akpay lang itayan dananang kantatang ko. Diyak maawatan, ti ugali ti anak kiyo, tatang. Uray, simple abanag lang, kat padakkalin namutan. Siyak langan, ti lumiklek, tamangan no anyapay ti maaramit ko kinkwana. Ay, aging gagayam ita, kat saan kayo pa'y nga okay. No idi, kat tatulang ti pag-apaan mi. Ita, agraman babae, mairaman na. Uri awan matdakas nga aramid at tatang. Sa bagay, nasaysaya at matlaang no agawid ka pa'y. Tapno makaamiris mo't dahi ta asyaron. Si kalaangan ti lumiklek iti gulaw. Uwan tatang, kaano nga'y nagsubli ka di tabalayaw. Yak pa'y sigurado tatang. Depende no ang baaw ti ungat ni bakit ka. Saan mo't ngamin apaabak dahi dyan. Uri kamalina. Ipilit na nga iso ti hostaw. Ay, gagala siguro ti babae. Datayo latan alalaki ti agad just. Anya ngay nga raw. Kapilitan na tatang. Tanong sa anak nga agad just ay awan gulong ti pagturungan na. Makitam dayta Sharon anak kaw. Pinanawan na kati asawam gapo iti kastang nga ugalem. Ay nawaw, sa anak nga piktado nanang. Di uray pumanaw, awan tinasakit bakrang ko. Na, imbis amapan musukunan ijay balayda jay asawam. Ay nananang, isuti pimanaw. Mapan ko pa'y laang sukunan. Makaamumatan ang agawid. Kasanaw, no saanan nga agawid. Di saan lang. Kas na ko nakita yun. Awan na sakit bakrang ko nanang. Ay nawaw. Mare, nakita ka limabas nila kay mo na minsan nga daw Sa dino nga'y tinapanan na. Nagawid ija lugar da mare. Ay, umayak pa'y man agpaangin dito'y balayo mare. Anya? Ang sa anak nga piktado mare. Ti uray pa'y man makiasawa iti sa bali. Ala, saan ka man ngagkasta-kasta mare? Kasanaw no aramido na talaga ni pare ti bagbagam. Kasanaw no isukat na kay ti sa balay ay awanon mare. Ay, no aramidan na ti kasta. Ay, kasaluak pa yan mare. Makita mo dayta, mare. Agro nga agkamula ang gayam. Ay, numaminsan nga main. Ibaba ti pride, mare. Dayta tatulaan. Aday ta tinangrugyan, ti diyo nagkinaawatan. Ay, apo, nalakalaang mo dayta masulbar, mare. Dayta diyo pinadakkel, mare. Hagawid ak nga runan mare. Ay, kunakman no agpaangin ka pa dito'y balay, mare. Mapan ko sukunan nila kay ko mare. Diyak kaya ti may sukat mare. Ay, nawaw. Unay kan, mare. Nakalaslas-tug ka nga agsasaw. Mabutang ka magayam may sukat. Sa dino ka daw ti papananti anak talakay. Itiayan ti asawa na, bakay. Ay, no kasta. Nagbaliw mo lang gayam ti kapanunutan na. Ay, yak mo luwaan niya timbag at ti kumari na kenkwana itay. Agdardaras mo't apimanaw. Ha? Kung nagtumad, agin tuturod day tang agsasaaw. Mabutang lang gayam ang maisukat. Siyempre, nangataw ti pride na iday. Kasjay kamutla ang idi ka as asawa tabakat. Ay, nawaw. Na. Nagbalbaliwak mutin, lakay. Sanan akas laiday. Anya tara aramidam di ti balay, bakit? Imayak tao may kasukunan lakay.
Manual daw lang adi ka nakita nga mailiwakon kan ka. Sigurado ka kaday? Wan, natal na launay ti balay idi awan ka. Di na kon kagura. Saanan lakay? Maawata ko no apay adi mo kayat tiag patato. Di ka madanagan. Di ka napaan. Agawal ta ko man lakay. Agyaman naklaunay ano kasta bakit? Pasensya kan at talaga lakay. Basol ko. Ngala, tinapatag ita kat nakaamiris kan bakit? Rogyam nga rudan ti agim paki ata agawid tan. Sige, sumber ka pa ya. Tatulungan na aging pake. Ay, nawaw! Kas may sa nga asawa, saan anasaya at nga ipilit tayo ti kayat tayo. Adala ta kumamat ti makuna apan nakaawat. Kat no addaman ti saan anak kinaawatan, pagsaritaan anasayaat, tapno saanan adumakkelpay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika nga ro ti makamo amang ikampanya kanya kiti lugar Lolit. Wan, sir. Siyak ti makamaw. Agbiro kanto iti kaduam, tapno adu ti malpas sa trabaho. At damot nagiti gagayim ko, sir. Isudakaan ati ayabak. Di ka madanagan. Mangteda kiti budget nga aramatan nyo. Kentang danan da kayo. Ay, nawaw. Ay, agyaman ak unay, sir. Lalayangan nyo ti mga kampanya kanya. Bareng mga baka kiti lugar yo. Di kay madanagan, sir. Siyak ti makaammo ka na kayo. Ado ti amamok ijay. Itapay lang ka mariknak ang mga bak kayo ni ti lugar may. Maragsa ka ng launay iti daytaan ng ngag ko. Kahit kaano kayo amang rugi ngay. Inton umay alawas, sir. Kasaritak pa'y dagiti ko kumarek no mayat da amang ipurdiya. Okay. Kontakan nagtuno ka sana. Wan, sir. Ariglado. Asino jay kinasaritam itay Beltran na nakaw. Ni Lolit nanang. Anyang itimay na imbaga. Nagsaritaan mi ti may papan iti trabaho nga aramidan da. Ay, no kasta. Tangda naman. Uwan nanang. Iso ti mga kampanya kanya kiti lugar da nanang. Ay, no kasta. Nanayunan manan titangdanam. Kapilitan nanang. No kasapulan nga aramidak da ita tapno mga bakak. Tapno maituloy ko tagserbi. Aramidak nanang. Kita tapidyam ana imbag dagiti tao apagtalkam anak ko. Nangruna ket nagan mo ti ikampanyada. Uwan nanang. Di kay madanagan. Palagiplaeng anak ko, Narigat ti agtalag iti uray asino man. Aklunan tayo man wano saan. Adda dagiti tattao kwarta lang ti kayat da. Mari Paula, awan ka di ti pakipurdiyaam? Awan pa'y nga rod Mari Lulit. Nalpasan ti papaaramid ni Sir George kada kami. Amangan kunak no kayat mo ti makipurdiyaken ni Beltran, Mare. Kasapulan mi ngamin ti kadwa. Anyang iti maaramid, Mare. Ay, dalakalaeng, Mare. Mangiwaras tayo iti polyetos. Manungay ti tangdan tayo, Mare. Ay, basta da, Mare. Di ka madanagan. Tamabayadan tayo, Mare. Makapasyar ta pa iti sa bali a lugar, Mare. O sige. Kayat ka di asawon day ta, mayat ka, Mare? Ay, uwan, Mare. Pagururayak, no addamanan ipaaramid ni Sir George. Ay, mangrugi tayong marudan ayon tong bigat, Mare. Alas 7 nga agrubot tayo. Agrubwata kong tatang. Nay,
Kunak man no awan di pakipurdiya amita anak ka. Makipurdiyak iti boss ni Mari Lolit, tatang. Ha? Sino abus na? Ni Sir Beltran, tatang. Mangiwaras kami iti polyetos. No kasta, mangi kampanya kayaw iti politikaw. Sumuro takayat ko ti makipurdiya, tatang. Awanan ti daddo mapay. Di kay madanagan, tamatangdanan kami mat. Ay katsi ka ati makaambo anak ko. Ay nangaw, kayat ko tatang. Isupay mat ti tangdan ko. Jak mat kayat ti agil ilad laang dito'y balay. Adumat gayam ti tao dito'y marilulit. Wen amare, ta dito iti pag-uumungan da. Kasta gayam. Italaang ang makapasyar ka iti dayto a lugar. San ka day, maray? Wan, first time ko agpay so mare. Kunak tumat. Isuha husto lang nga si Murot ka. Iti pa nagkakampanyami, maray. Adda ti sweldo. Makapasyar ka pa. Isu na lang ata masapul ang magmag na tayo iti adayo. Nang runakit awan kalsada. Ang okay lang, tado mo ti libre. Ayun, mare. Sumurot kan tumanay. Nintun sumaruno, mare. Ay, madamag ko man gayam, mare. Kaano nga iti sweldo tayo? Kwa, linawas nga agpasweldo ni boss. Ay, nawaw. Mayat nga ron, ano kasta, mare? Maala tayo, adagos titangdan tayo. Kumusta mo ti panagkampanyayo nga'y anak ka? Mayat matpi man, tatang. Nabisitak dagiti barangay dito'y lugar tayo, ajak pa'y nabisita. Kahit aging gakano nga'y ti panagkampanyayo? Ay, dahito tijak nasaludsod iti kumari ka, tatang. Tilaang may papan iti sweldo may iti sinaludsod ko. Linawas ka no gayam nga agpasweldo ni Sir Beltran. Ay di mayat. Maalayo adagos ti tangdan yaw. Kahit manungay mo ti tangdan yaw iti may sangal daw. Saan mo't anay baga ni Mari, tatang? Ang panagkunakakot, minimum lang. Ay usto nga rod. Kasla nakipurdiya kamot lang ija gardain. Wan, tatang. Sige, umuna akon amaturog. Nang restaurant kami kadagijay kakadwak sakbay anaghawidak. Iso anabsugak pay laang. Pang-innam ngal daw ko itan, Mari Lulit. Uray siyak mutlaang, mare. Maala tayo nga tatitangdan tayo inton bigat. Ay, wan. Mapan ko alaan ka ni Sir Beltran inton malam. Tapno ready maiwaras inton bigat. Ay, nasayahat mat nga ron no kasta. Adamanan maigatang iti bagas. Wan ay, mare, ni Sir to umawawag. Panawan ka pa'y atas, yung batak man to'y awag na. Hello, sir. Na, ni Sir Beltran laang ti kasarita na. Nambasapol ka nung umadayo. Apay nga tao. Itay-pay nga agsarsarita da iti cellphone. Ay, di nasayaat. Umasidagak tapno manghag ko. Aday ta, agpwesto ak ditoy. Ngamjak ipadlaw amang manghag ko ti pagsarsaritaan da. Ay, wan, sir. Sa nga pulo kami ang nagtrabaho. Bali, 500 times 70 tangdan ti may sa tao, sir. Ay nawaw, sa nga pulo ka na. Wan, sir. Kumarit tinatuma. Kasano ko man bali na sa nga pulo ko inam kami laang mat. Ni Mari Pilang, Siak, ni Mari Lulit, ni Yuli, ni Hilda, kanila kay na. Na, Wan. Okay, sir. nalay May na talaga puntuan tayo ta natin ako, itong Mari ka. malam. Sobra matimbaga na. Bye. Dakal ti kupit na nga raw. Ta? Eh. Ano ka aram nito, Mare? Ay, kumare, natinag ko nga ti bracelet ko, Mare. Anya? Uun, Mare. Naibag ko nam ata nakitak ba't ladagos. Sapay ada sentimental value da ito'y a bracelet kanya. At ito'y tangdan mo, Mari Paula. Oh. Ay, nawaw. Da ito'y laang titangdan ko, Mare. Wan, Mare. Oh, apay ka day. Amangan ko nak no nagkamali ka lang, Mare. Ay, saan, Mare? Day ta talaga titangdan mo.
3,500 ko mati maawat ko, Mare. 7 days times 500, Mare. Ay, sumot lagayam 300 laang titangdan tayo, iti maysa nga aldaw, mare. 7 days times 300. O, ke 2,100, mare. Kahit naasawan day ta, husto laang atin titkukin ka. Ay, nawaw. 500 per day titangdan tayo saan aya, Mare. Mare, nagbahalo ti kapanunutan ni sir, ta adu tayo ka no. Anya? Uy, di kan agreklamo, mare. Tinapatag, adda tinaawat mo. Huh? Nakipurtiyak lat ako man iti sa bali, Mare. Ay, apong, nagadulaki din na reklamo. Ti ko namkit de, awan pa iti pakipurdiaam. Pagyamanam kit di amare. Ta adda mo tinaawat mo agunggunam. Ay, talaga day dyan, Mari Lulit. Di mo makonsinsya, ba't? Nay, apay, anyat na pasamak anak ka. 2,100 lang tintod natangdan ko iti 7 nga aldaw, tatang. Anya? Tinangag ko asaritaan da ka ni Sir Beltran, 500 ti may nga aldaw, May. Hanggang 2,100 lang tintod na kanya. Ay, didakil mo't ati kupit na no kastalang. Ay, wan tatang, doble-doble ti kupit na. Innam kami lang ang nagtrabaho. Ngam sa nga pulo timbaga na ka ni Sir. Tidakas na pa'y, kinasayan na ti 500 at ang danmi ko may ti may nga aldaw. Ay, una yan, di kastagaramid na siya tao. Ay, addan to aldaw na tatang. Awang babain na amang mga ni tinagbanugan ti sabali a tao. Ada ka din ni Sir Beltran, madam? Ay, nanak ko namlatakan niya ko, nakaw. Apay, anya ti masapul mo iti anak ko. Ay, adalaang man kayat ko sa ludsudan, nana. Ibagam noan niya. Ang mga numasong batak. Awan gamin ni Beltran, tada tinapananda alukar. Ay, kwa ngamin, nana. Kinasarita naktigayem ko, no kayat ko kano ti makipurdiya. Ikampanya mi kano ni Sir Beltran. Kay, Ita, nagtrabaho kami iti 7 nga aldaw. Innam kami ang nagiwaras iti pulyetos kan nangikabit iti tarpulin. Idi pa nagsuswildo. 300 per day lang matintad ni Mari Lulit kada kami. Ta nagbaliw kano ti panunot ni Sir Beltran. Jakpat siya na 300 lang ngamin. Nangag ko 500 per day tinagsaritanda ka ni Sir. talaga mo ta 500 ti may nga aldaw. Kaya't naasawan da ita. Kinupitan da kayo, ti kumariyo. Kunak tupay kat. Anya nga minantay ko nam itay. Inom kayo ang nagtrabaho iti lugar yaw. Ay, uwan madam. Innam kami ang nagtrabaho idi na palabas alawas. Sa nga pulo ka magkunan ni Lulay. Ay, inulbudan na kayo laang, madam. Dakkel di kupit na. Awan ko matibibiyang ko. Nasakit lang tinakam ko. Tadi na inted di husto at ang danme. Saan laang ba't nga iso ti mabambanog? Bayam, kasaritak to ni Beltran, maipapan iti day taabanan. Ay, sa dino ba tinagapo ang anak ka? Itayan na Sir Beltran, tatang. Ay, nawaw. Di mo ibaga nga impulong mo, tigayim ba? Ay, kasta talaga tinaramid ko, tatang. Ay, unay ka na, anak ko. Naguli magkalata ko man. Nasakit nga rin tinakam ko amang pampanunot, tatang. 7 nga aldaw ang nagtrabaho ak. Ngam sabali tinagnumar itinagrigatak. Ay, sada mabalintikas jay tatang. Maawatan ka. Nga maririn tumananday ta no maamuan ti kumarem. Asi ka tinangidanon itibus na. Ay, natatang. Basol na matlaang no apay nga inaramid ko tikas jay. No inted na lahang ti husto at ang dan ko, di mayat ko ma. Adaman ti madlaw ko, nanang. Anya day taamadlaw mo, anak ko. Limabas kami iti lugar dalolit idagsapa. Kat nakita ka ba sitla ang tinaikabit at tarpulin? Diya ka mo no naiwaras da nga ta amin ti pulyetos, wano saan? Anya? Wen, diya ka mo na niya tinapasamak. Ti ko na kanya.
Aduda ang nagtrabaho idi napalabas sa lawas. Sa nga pulo ta kano. Ngamnukit kita, kaslasaan matatrabaho ti sa nga pulo at tao day jay. Ay, no kasta. Pudno nga ron ti may imbaga ti kadwa na ang nagtrabaho. Anya tindanon ta kada kayo, nanang. Ulbudan na kadayjay alulit, anak ko. Sana pudno asa nga pulo da ang nagtrabaho. Tasigon iti source ko, ket inom dalaang ang nagtrabaho, iti napalabas alawas. Anya? Sa laang aday ta, anak ko. 300 laang ti inted na at ang dandag iti kadwa na ang nagtrabaho. 500 per day ti saritaan yaw. Saan ka day? Una yan. Saan mo't gaya mamapagtalkan day jay tao? Sabado inton bigat, anak ko. Kita tama nga no umawag kin ka, kaulbudan na ka. Bagbagaan mo't laang. Kasano laang ano, patsinda at 300 laang titangdan da iti may sangal daw. Ay, ang mga no si kapay ti madadaal, gapo iti aramid ti tao at tangtangdanam amang ikampanya kin ka. Hello, Lolit. Sir, mabalin nga umay ko alaon ti tangdan mi ita alawas? Una, umay ka lang dito balay. Ay, agyaman ako na, sir. Dusi kami ang nagtrabaho ita alawas, sir. Ibaga ako na atap no hamuyaw. Wen, basta umay ka lang dito balay. Ta dito itan nga agsarita. Okay, sir. Umayak to, inton malam. Okay. Bye. Talaga naturod day ta a babae, anak ko. Ay, bayan nyo lang, nanang. Kasaritak to itinalapat no umay dito'y balay. Sir, adakon. Ala, agtugaw ka, Lolit. Tagsarita ta. Agyaman ak, sir. Pudno ka di tinadamag mi. 300 per day laeng kanot itid mo kadagiti kaduam nga kampanya. Ay, kwa, sir. Ibagam di pudno kanya, Lolit. Ay, uwan, sir. 500 per day ti saritaan ta. Saan ka di? Uwan, sir. Apay ati ka nagtungpal. Ti ko nam kanupay. Ket nagbabawi ak. Iso at 300 per day laengan. Saan lang nga day ti basol mo? Nainayunan pa iti bilang dagiti nagtrabaho. Imbes nga indem kayo. Sa nga pulo ti imbagam kanyak. Agasong ngay day ta. Ay, pasensya kayon, sir. Limabas kami matlang iti lugaryo iti napalabas nga aldaw. Ket man manula ang titarpulin ko ana ikabit. Mang panagnaklaang, nga ululbutan nak. Ay, pasensya kayon, sir. Nailaw anak lang. Bayan yaw, saan na maulit, sir? Talaga saan na maulit? Ngamin, sukatan ka. Isardeng monte ag kampanya, tagsapula kiti kasukat mo. Siya ki maibabain, no kasta tigalad mo. Ited mo matlang ti kurang asweldo dagiti kakaduam. Tapno malpasan ti saritaan. Jak kayat ti isyo. Awanan ti pagtrabahuak, mare. Naragsakan, iti naramid mo, Ay nawaw, apay asyak ti pabasulang mare. Amo! Maisa ka kadagiti nagbulong kini, sir. No siyak, jak ilibak day ta. Siyak ti may saan ang idaanon kadakwada. Ha! Kunak tumat! Managapal ka! Ay, saan ka nga apapalan, mare? Nasakit lang tinakam ko, takinupit mo titangdan mi kuma. Tikunam ka nagbabawi ni Sir Beltran. Iso at 300 lang ti may saldaw. Ngam inuulbod gayam day jay. Rungmob ka, mare. Naa! Ha! Adan to ti aldaw mo! Itad mo kay di ti kurang titangdan may. Sika lang arudan ti dakas ti aramid na. Sika pa'y ti kasta ti ugali na. Paginteresan mo tinagrigatan ti pada matao. Uray pupuutan, mare. Saan ka nga agprogreso iti biyag mo no kasta ti aramid mo? Na! Ha! Pagbabawyam day tangay naramid mo, kunak maray! Ay, awan ti pagbabawyak. Taawan dakas ngay naramid ko. Awan ti tawag ginundawayak, mare. Sigakit di Kita inikat na kanti politiko abos mo. Kasta ngamin katigalad mo. Idadawn mo malaang ti tao nga ikamkampanyam.
Aramidem no anya ti maiparbeng. Di mo tagikwaan ti nagrigatan ti padam a tao. Ti para kini Juan kat para kini Juan laeng. Ti para kini Pedro kat para metlaeng kini Pedro. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibus mo't kaya man ti bagas, seni bakat. Ay nawaw, sa payawanan may gatang. Ti impaw iti anak langay. Ay nawaw, naibusan day jay Hindi pa'y napalabas a bulan. Nangigastusam, di mo pa'y mat imbagbaga na ibus gaya man. Isu pa'y mat ninamnamaag ang maigatang iti bagas. Nalipatam ka din ti karnit baka ken baboy asindam, idi napalabas a bulan. Kasanungarunan na ita. Dahito ilang ang tinapatay. Awanan may saang inton malam. Naimbag kumaan nagpautang da di tatersila. Sigurado adidatan pautangan ta atidugan ti listaan ta. Siya kung ti makamong agpanunot iti pamuspusan lakay. Mangted ka man iti sako lakay. Pangusaram iti sako ay Ay nawaw, agsaludsod ka pa'y laang. Agdiskarti ak iti may saang Pagdiskartyam mag. Nagadulakit di asaludsod mon. Mangted kakit din iti sakaw, tanay, alas 5. Kaanong tupay ang makaluto ta no nakabumbuntog kamay. Ngala, mambitlaan, yalaan ka. Agawaam kunap. Gabed kanakan, umayak man. Ni, da kayo mo't gayam, Auntie Seni. Sobra kayo pa Tagkape tayo. Ay, saan akapiti gagarak? Adda ka day ti kaanakak. Ay, awan pa'y ni David, Auntie. Ada trabaho na ita. Kat amangan no nag-overtime damanen. Ada ka diti masapol yung iti asawa? Imayak ta bumulod ako maiti bagas. Naibusan kami nga main. Awanan ti may saang may kani ang kalyaw. Ay, kasta ka di, Auntie. Ay, pabuludan kayo nga rod Ay na, agyaman aklaunay. Karga akong ti sakaw kuan. Ay, sige lang, Auntie. Adda ti bagas may iti kusina. Nayunak ti alaag. Tapno adda isa ang may iti dualawas. Ay nawaw, nangalaam iti bagas bakal. Ay unay kan Elmo. Imbis nga awatam, nagadupay laang matasal saludsudam dita. Umasidag kang amin Ay, makapasuron man ti kasta. Nangalaam nga raw iti bagas. Asinaw ti nang ipabulod kin ka. Panagkunakit sa nga pulo akilaw tinsang putmaw. Iti ayanda ka anakan da bed. Hindi pa laang mo tinapanam. Nakababain iti kanakanta. Imbag ka ni David at mayat ti trabaho na. Saan akas ka nagiti anak tang agrigrigat? Ang mga na may bagat ti asawa ti kaanakanta, bakal? Bulod, mait. Sugatak tumalaan. Ay, nawaw. Saan ang mabalin nga agimot-imot na jay ababae? Tadata tinang tulong ka ni David, idipim mo say ti inana. Naibus mo't adagos ti bagas tayo, Rosalia. Kaano lang nga ginatang ko na ita? Ayun nga paiso. Nalipatak mo't nga imbagakin kan lakay. Kaya niya, May ni Auntie Seni, idi na minsan. Bimulod iti bagas. Ado ti binulod na. No sa anak nga agbidot, mapanasa nga pulo a kilo day jay. ay nawaw, nagadon. Kananda kanu nga rudmot kini Uncle iti dua alawas. Awanan ati naaramidak, ta nagdirdiretsyo mo't ni Antim iti kusina. Binaybay aklatan ta amangan no adda ti dakes a maisawang ko, ket masaktan ti rignana.
Oh, bunod mo't kit di dayjay. Sukatan danto. Ni Auntie Mat. Nakita ka nagturong ti auntie nila kay mo iti ayan nyo iti na minsan, Mare. Close kayo gaya man. Ay, saan, Marilisa? Imay laang bimulod iti bagas. Ay nawaw, apay abumulod ka na kayo, kat pau-pau-itan mo't piman ti anak dang agtrab-trabaho iti sentro. Ay, awanan tinaaramidak, Mare. Antimot ngamin nila kayo ko. Kano saan ko apabuludan, ay amangan no agsakit to tinakam na kanya. Ay, di mo amo ti ugali da, Mare. So kitama, amangan no agruam matan. Adamot siguro ti bain na kanyak, Mare. Day ti santay asigurado, Mare. Narigat ti makiap-apa kadagiti kabagyan ti asawa. Nang runa kat teritoryo da dito'y, Mare. Si kanto ti rumuan adakes no kwa. At dan sweldo mi bakit? Ngamjak pa'y na i-withdraw. Ay, nasayaat mo't alakay. Tapno ada maigatang kadagiti masapsapol tayo. Si Kantolatan ti mangi-withdraw. Itad ko lang ang ti ATM ko ken ka, ta si kanti makaammo. Ay nawaw, saanan lakay. Si Kalatan, adamot pa nagtalag ko ken ka. Si kati babae, bakit? Ammo ka nalaing ka amang budget. Nalalaing ka ngam siya. Okay. Si kati makaammo lakay. Agpasentro ka nga ron inton bigat, ha? Wen, ilistak nga ruden dagiti masapsapol tayo. Tapno masulit ko ti pletek nga agpasentro. Uwan bakit? Di mo liplipatan ti bagas. 16 magaya man ti pizza italakay. Anya ko maita no 16 bakit? Sigurado ang nagsuldo matan ni David. Ay nawaw. Di mo ibaga nga umutang kamanan iti ka anakam. Ay sad mat siguro adakas lakay. Ngamen, dakkel mat tinaitulong tayo kan kwa na idipim mo sa iti inana. Sa maysa, saan ko mat adawatin? Buludag lakay, sukatakto. Utang ka lang nga utang. Laglagi pa masabali itan bakit? Pamilya doon at tao ti kaanakanta. Siyempre, kasapulan damat ti kwarta. Maawatan mat siguro ni Rosalia. Agpapada tayo laang mat nga kasapulan. Kasanumot piman ang makaurnong dangay no kasta. Basta, mapanak inton madamdama. No awan ti kaanakan ta ija balayda. Adama ni Rosalia pang ibagaak. Agasan manday ta aminarkit mo, Rosalia. Ay, abas tumi ngamin iti makabulan ante. Ay, anya ngamin ti gagarayo? Ay, amangan no, ada na bati aswil daw ti kaanakak. Bumulod ak kumamanain. Ha? Uray 2,000 laang no ada. Di ka madanagan tabayadak mo laang. Jak itarayan, tawan mo't pagtarayak no bilang laang. Kwa anti, dati na bati, ibayan mi ko maiti danom kun kuryente. Saan ba't siguro arash dayta? Daytoy laang ang tinamnamaan mi ang maibayad, anti. Ay nawaw, sukatakto ka di mo laang. Bulod mo saan adawat. Sige anti, kasaritak pa'y ti asawak. Agsubli kay tulangan. Ay nawaw, di mabalay nga itad mo ita. Ibagam tulatan ka nila kay Mau no agawaid. Ras ka di, ti pangusaran nyo iti kwarta, anti? Waan, tanaibusan ti maintenance ni Uncle Yaw. Among maat nga addaan-an na yun ni Uncle Yaw. No saan amamintinar ti agas ka agkaraw. Anya dinadamag ko bakit? Imutang ka kanumot ka dadabay. Sa kanupay ti inrason mo. Awan mo taga sa tumtumarag. Diskarte day jay, tapno maasyan ni Rosalia. Sa maysa, bulod day jay, mabayadan to. Ay nawaw. Bulod ka mo't na bulod. Kaslada namnama nga ibayad mo. Ay nawaw, maanusan dagi jay ti aguray lakay, sigagit dimit. Ano nang usaramanan iti kwarta binulod mo Ada ginatang ko nga imported agamit ken sabon ken ni Mari Sabeng. Anya? Inggatang mo manan ti kwarta kadag iti bambanag nga awan mo't kaus-uskan na. Anya ti pa kays stress
Mari Rosalia. Kasanumot ngamin, Mare. Imay manon ni Auntie Zany ije balay. Kumkumpurme manon ti umay na bulbuluden. Ay nawaw. Idi pa'y napalabas at tawon day ta nga issue ah. Un, Mare. Nasurok makatawan mo to na kasjeter aramidin ni Auntie. Bulod ko na. Ngam di na mulaang ka di bayadan. Aging gaita, saan pa'y anasukatan dagiti binulod na idi napalabas sa tawon. Amangan mo't no thank you laang tibayad na, Mare. Nasurunak nga rod, Mare. Ulbod, dayjay nga Auntie nilakay ko. Inton sumaruno, di mo latan ik-ikan, Mare. Ay, agungat ano saan ama itod ti kayat na, Mare. Wen ngam no kasta akanayon mo nga itid ti dawatan na, kasanumat ang makaurnong kayo nga gasawa. Na. Addan sa nga agpaiso ti puntom Mare. Iso ano siya ti sika? Di ka mangted, Mare. Iso pa'y deta pa ka-stressam. No adaman sobra iti sweldo nila kay mo, savings mo, Mare. At least dayjay, maalam no kaano akasapulam. No ipautang mo nga men, di tay sigurado no masukatan o no mabayadan pa'y. Nang runak at kabagyan nila kay mo ti pinabuludam. Pudno launay, Mare. Nagrigat ti agsingir iti kabagyan ti asawa. Ay talaga narigat, Mare. Iso pa'y ti pangrugyan ti saan apag kikin na awatan no daduma. Naurnong mo't gaya man, ti binulbulod ni Auntie Zany. Tay di pa'y napalabas atawan ti daduma, lakay. Makatawanan ti napalabas, ngam di na mo malagip asukatan. Agasam nga datoy. Kurang pa'y kit di dayta, At dati saan nakalista. Anya? Ay, kasaritam tumang kiidi ni Antem. Isupay kumadayta agastusan tayo no masingirta. Itugot ko na ito alistahan. Ta ipakita ka niya ante no maranak di tabareda. Wala kay. Tapno makita na mutlaang Nag-anniversary ti daduma binulbulod na. Auntie Zany, imayak ta ipakita ka na kayo ti listahan na iti binulbulod yaw. Listaan ti binulbulod ko. Walang ti. Adda kas, bagas, kan nadumapay. Ay nawaw. Di ka di bakit mau tinangilista ka dagita? Walang ti. Nairuam namin ni bakit ko ang mangilista. No kas na nga daw may agbulod tapno di na ka no malipatan. Ay uda yan. Agraman dayta singiran niyo pa'y. Isupay kumamot ang gatang may iti masapsapol may ante. Una yan. No makapagsingir ka. Nalipatam samat, dagiti ado atulong ko ken ka. Idi siyak dinang palamot ken ka, idi pimusay da dinanang mau. Ngam timulong akmo na nagtrabaho iti garden nyo ante. Libre pa yat ipa nagtrabaho kini. Una yan. Sinugsugan na kasiguro ni bakit mau, isungag singir ka magtad. Anya nga di kaya tiyo ante. Thank you lang yung dagijay. Huwag sasauday dya adabid, kunamla no asinaw. Ay nawaw, sana dakes no singiran na nagiti pinulon mo kadakwada, baka... Kurang pailaang day jay, abayad ka dagiti sakripisyo kinkwana iday. Natutuusan, sobra na ita. Dakilan ni David iti pimusay ni nanang na. Lalipatam ka day, libre ti panagtrabaho na iti garden tayo iday. Basta! Ay no sakti si ka, agbain ka, iti asawa ti kaanakam bakit. Hoston ti utang kas kadabulod, tapno makaurnong damay ti man. Diwan laan. Ha! Pay sabat na dya Rosalia. Sinugsugan naman nila kay na. Agraman na bayag nga utang ko singirin dabay. Uray na bayagan, utang latadagi jay, utang arumbang lang nga bayadan. Kasla saan nga ante ti pangibilbilangan da kanyak no kastalaang. Oy, kanakam ni David, agam saan arasun na ita tapno di ka agbayan. Anyat kayat mau, ilibrida ken ka, tinagrigrigatan da. Abusa nakalauna yan, no kasta ti kapanunutam bakay. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan nyo ngay ka ni Auntie Zany. Narigat mo't na masingir bakay. Ha? Ay, kasano nga rodan da itangay? No di na kaya ti agbayan, baybay antan. Ngam inton sumarunaw,
likan basta agpabulog. Sabali, ti panunot ita tao ita. Uray kabagyan, narigat asingiran. Kasanon no may bumulot ko ibaga namanen adakkel ti na itulong na kin kaidi. Di mo patpatyan niya, ante. Pudno, nga da na itulong da kanyak. Ngam nakatulong akmat kadakwada. Babanti pa nagtrabaho kiti garden da. No adda extra akwarta, i-savings talangan. Tapno nalaklaka amay withdraw no kasapulan ta. Sa bali ba't ti ugali ni Rosalia agay yemonya, Lisa? Ay nawaw, apay ni Mari Rosalia anti Zeni? Nakaimimot launay. Ha? Anyat kaya ti asawan? Amom kaday, amin nga inted na kanya kat inlista na gayam. Singirin na amin sika. Amangan mat no ti imbagayong amin kat buludan niyo lang, anti. Ay nawaw, kanunungan pa'y laang mat ti aramid ti gayam mau. Sana kasta, anti. Sa balimat ngamin piman ti binulod ken inted. No binulod, rumbang laang nga isubli. Wano saan bayadan. Wan ngam common sense meten Kaanakakma nila kay na. Panagkunakkat da kayo ti ayan ti kamali, anti. Kamali ti kasta kapanunutan niyo. Uray kaanakan niyo ni David. Utang is utang, anti. Ada ka kaday, Rosalia. Ne? Auntie Zene, da kayo mutgayam? Bayada ko, dagiti binulbulod ko. Ha? Tapno saan anak kababain ka na kayo iti asawam. Binulod ko nga agpay suday-jay, iso arumbang lang abayadak. Advance payment ko. Tay na batay, inutek abayadan. Pasensya ka na, kadagiti dakas anay sawsawang ko. Siyak ti ayan ti kambalay. Ay, kunaklakit din no, sino ti kasarsarita ni bagat ko. Nakayumot nga naman ti Seni. Ay uwain, bayadak dagiti binulbulod ko. Kahit pasensya kayo na, kadagiti dakas anay sawsawang ko iday. Nagbidutak, uray kabagyan ka. Rumbang latabay adak dagiti utang, kanda dumapay abinulbulod ko. Taamin tayo kat agkasapulan. Ay, nawaw! Uray kabagyam tinakautangam, rabang laang mat nga agbayad ka. Iti kasta, pautangan da kan tumanen inton agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga inkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nanang, siputan nyo man na dati umay ag-deliver into madamdama. At yan kay tiyo may da i-deliver, dalyanak ko. Ulis, nanang. Ila akong manayin. Wanang. Adapay pa di mo nalako, anak ko. Tapno at dati mainayon, anang. Tidaduma, ilakok iti online. Adda ngamin dagiti customer ko iti online. Agraman daduma akalugaran tayo. Kay kayat dati gumatang iti online. Sa bagay magkiidiya, saan nga amin makaumay dito'y balay? Naalala yun, nanang. Sige, panawan kayo pa. Taituloy ko ti aramide. Nay, Mari Jenny, sikamot ti lumabas. Sa dino ti papanam. Mapan ko man i-deliver ti suman nga order ni Auntie Piling. Ay kauna, Mare. Isupay. Ulas samot ti linaon dagitasa ko, Mare. Ay, wan, Mare. Nagorderak man hindi tila ko. Talaga a best seller mo ti ulas, Mare. Wan mo't Mare. Isuti kayat ngamin dagiti customer ko. Umayak tumama agpili, Mare. Ay, kauna, Mare. Umay ka laang, tapno makitam iti personal. Un, Mare, dumagasak to inton madamdama. Nanang,
Awan ka di aramidin nyo? Nalpas mo tilutok, anak kaw. Apay ka, day. Tulungan takman nang. Picturin nyo dagiti lako. Iti kasta. At dati maipost ko iti Facebook. Saan siya pa'y mat ang nagpili ti kumarim ani Jenny? Tinangag ko nga'y bagana dumagas ka naw. Amangan no inton madamdama pa'y laang nga umay dayjay nanang. Rugyan talatan ati mang picture. Tapno isupay ti malpasta. May lakom nga tadagitaw, anak kaw. Winanang, di kay madanagan. Saglala ka laang ti panangilako kadagitoy. Tapno pasok iti budget dagiti suki. Ken adamot basit ti sukat ti bandog ko Sige. Rugyan ka nga rudan, tapno at damalpas. Ay nang, isarat taman pa iti daduma. Tama picturean tapno tuloy-tuloy nanang. Natsamba ang mananti mayat awag-wag amare. Nagmamayat ti ulas ana alam. Wen nga rod mare, awan makunak tanasingpet ken saan nga ulbod ti supplier ko. Kompleto mo tila kumare. Kaalam mo gayang tagla ko iti ukay-ukay. Kurang ngamin ti puunan, mare. Isu nga ulis pay laeng mo't Sa bagay masapol nga gurnong kapay. Ay, daytoy tigatangak mare. Talo nga ulas. Manong ay tibayad na mare. Ay ka 300 mare. Sa nga gasot ti maysa. Adto'y tibayad ko mare. Agyaman mare. Ala, talaga supportive ka, Mars. Tunggal adda ti lako. May saka kadagiti number 1 na customer ko. Siyempre mare. Tapno masukatan mo't lang ti daan nga ulas me. Ano samlaan nga yupor sa mulabaan. Tapno maikat ti rugit na. Awan nga minti oras ko amang laba. Ay, uwan mare. Di ka madanagan. Nadiskartiak mo ta ko mare. Narigat ti nariri. No kurang ti budget mare. Unayan to'y suman ala ko day ta, Jenny. Ay, apay ka day bakit? Kasla na bang lasmut? Ramadam. Ay, nawaw. Kunaklakit de, no kinan mo day taasuman. Saan tanalipatakit nga rod. Talaga mabanglas day ta, bakit? Katno hindi pa'y kalman ngayon deliver ni Jenny day ta. Istak sama tila ko day ta babae. Unay kan, bakit? No kinan mo kumaday tay di kalman, di mayat kuma. Amo mati panawon nita. No daduma nalamain, no daduma napudaw. Nalaka mabanglas di kanan. Ay, sana mabalinti kasta kanya. Kasaritak day ta, Jenny. Ta isubli na ti kwarta. Ay nawaw. Ay di ka agar-aramid, bakit? Kalutluto lang day tay di na i-deliver. Basol mo tadi mo mat ngamin kinan adagaws. Inuray mo pa'y laang mat ang mabanglas. Sa kagreklamo akasta. Nabangles ti suman ngayon lakom kanyak, Jenny. Natabnay pay. Ay nawang. Kalutluto laang dayjay. Idi-deliver ko kada kayo idikalman antipiling. Nabangles nga rod. Iso arumbang lang nga isublim. Ti kagudwa, timbayad ko. Ay, saan ko nga itad ti refund yo? Ngamin, sigurado akalutluto laang dayjay anti. Imposible mat mabangles sa dagos. Uno, amangan mat ngamin no diyo kinan adagos. Talaga di mo isubli ti kwarta. Ay, saan talaga, ante? Sakbay nga in-deliver ko dayjay, rinamanakpay. Iso masiguradok amayat dayjay, in-deliver ko kada kayo. Nukas tagarot. Last day jayon nga order ko ken ka. Di mo namnamaan nga agorderak pay. Rupat kwarta ka. Tila ang ganansyam ti pampanunutam. Anya? Adamot gayam ules ala ko ni Dalia. Nang kita amat. Nakita ti post na iti Facebook lakay. Ay naman! Kahit ko launay da ito disenyo. No kayat mau, di gatangam. Kitam. Naibagay ti kulay na iti kurtina iti sileta lakay. Sang manungay day tabakit. 100 each. Puna na mo titipos na. Hindi mayat. Nalakalaang gayam. Oh, gatangak nga rodet.
Ay, sika Gatangak lagan. I-message ko ni Dalia. Tapno mai-reserve na. Ang mga no maununaan nakti sa bali. Sapay talaga kurso na dakti disenyo na. Nanang, i-reserve mo man day ta kulay pink nga ules? Asino tinagurdar? Ni Auntie Piling nanang. Dagasin nanto kano dito'y balay inton mapandita sentro. Italang sa matagim matang ni pilingken ka anak kaw. Wan ngagpaiso niya nanang. Isutay kachat ko itay. Impalawag ko amin ken kwa na ti maipapan iti ules alakok. Tapno maliklikan ati riri. Una, tapno amuna. Ang mga no brand niyaw, ti expectaren na. Inkargak mo't kit di iti post ko Anaga po iti ukay-ukay nanang. Ay, wang gayam. Nag-text ni Antim Saling itay. Umayto ka no maagpilay kadag iti lakaw. Ay kat ibagayo ato may lata nanang. Ado pa'y ati nagbati. Adan sama parikot mo anak kaw. Adapay gayam to'y in pa-reserve ni Auntie Piling nanang. Dua alawas ang tinapalabas. Sipod in pa-reserve na. Ngam di namot malagip nga alaan. Kano nakita ka nagpasintro idi na minsan. Kung naklaki din no innala na matanti order na. Saan pa'y anabayadan dayta? Talaga saan nanang? Bayadan ng tukano-ano umay na alaan. Awagam saludsudam no gatangan na pailaan. Aglodak inton madamdama nanang. Narigat mo't ano di na alaan. No di na kumain pa-reserve di amangan no nailakok pa iti sa bali. Ala, ianus mo anak ko, bareng alaan na. Un nga rod nanang. Sumangpot man ang tibaro nga order ko. 100 lang ti bayad ti order nan. Ngam, isupay kumamot angay bayad ko iti order ko manan. Agbalin kanton nga istrikto inton sumaruno anak ko. Narigat mat no ipa-reserve da tilakom iti mano alawas. Maturog mat ati puunam no kastalaan. Hello! Ay, Auntie Piling, kumusta? Anyang iti plano mo itiin pa-reserve mo nga ulas? Ay, wan! Ay, awan matan ti oras ko amapan mangala di tayan nyo. Ay, nagpasentro kayo kanumot edi na minsan, Auntie. Wan, ngam nalipatak matan ti dimagas di tayan nyo. Ay, nawaw. Umay mo kumaalaan nan, Auntie. Mano alawas ang tinapalabas, sipod in pa-reserve yun daytoy. Ay, nawaw! Agganat ka mat! Maguray ka, taybaon ko nilakay ko. Di ka na makaururay matan. Asino dayjay? Ni Dalia itay pa'y nga awag. Ha? Kulit-kulitin na para iti 100 pesos laeng. Ay, nawaw! Ay, kasla itarayak mat. Dayta ka dayjay order mo nga ulas, bakit? Wala kay. Kunamlan pranyo matila ko na. Ay, masuro na ka talaga. Ay, nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga impareserve mo dayjay, bakit? Wan, di na la maawatan mati ko na andalipatak adim magas. Saan matpiman ang mabalain nga ipareserve mo iti manong aldaw, bakit? Alala, mapan mo man kit di alaan inton madamdama. Tapno awanan ti adupay asauna. Umay kuman alaan ti order ni Antempeleng, Dalia. Ay, agyaman ako unay ti may kayo, uncle. At to'y tibayad na. Sa gasaut, saan ka day? Uwan, uncle. Ibagayon to kina Auntie Piling, taiyupor nan tupay ti ules, sakbay alaban na. Naggapo ngamin day ta iti ukay-ukay, uncle. Inchat kumatkit, dikin ko ana ngam ulitak manan nga ibaga kada kayo. Wen, ibagak to kan kuana. Pasensya ka no nabayagan. Win nga rod, uncle. Nalipatak mo't ngamin nga, dapay gayam ti in pa-reserve na Auntie Piling. Uray iso, di namot malagip, ti may dimagas dito'y balay. Agpakada nga roday. Agyaman ak iti anos mo kan antem. Ano naduma siguraw. Ang mga no nagpost dan iti Facebook. Dandani nga rod, uncle. Naimbaglaangan, ti may kayo.
nawaw, daytoy ti ulas ala ko ni Dalia. Daytoy ti sangagasot. Mayat bakit? Nalawa pa'y. Nakarugrugit. Sabali pa'y ti angot na. Gagangay na, tanagga po iti ukay-ukay. Ti kuna ni Dalia kat iupar mo, sakbay nga ilabam, tapno maikat ti rugit na. Isoblim dagita nga ulis. Ay na, wow! Apay nga isublek. Kita kat mayat titela na. Nalawa pa ay. Jaklaim pagaro, bakas tati maawat ko. Alala, isublim dayta. Tay subli na mati kwarta. 100 pesos lang mati binayadam para iti may sanga ulis. Sulit daytan, bakit? Noan yatin bagak, iso ti aramidam na awatam. Ay na, wow! Mayat to tilangan na daytan no mailaba kunak nga raod. Di ka rumaniklamaw, no sanga gasot lang ti budget mo, bakit? No gatangam dayta iti maul, saan lang asa nga gasot ti balor na? Umabot iti ribaw. Ay na, wow! Apay mo takastoy ti inted mo kanyak Dalia. Nagrugit kan sabali pa'y ti angot na. Ay, auntie, normal laang dayta. Tanagapukot nga ron iti ukay-ukay. Basit laang mo ti rugit na. Maikat dayta no mayupor, auntie. Naipalawag kumuta na saya at dayta kada kayo, idi nagchat kayo, auntie. Kompleto matlaang ti caption iti post ko ang nagkomentan nyo, auntie. Ay, saan na mabalin? Isublim tin bayad ko ken Dalia. Diya kaya ti kastoy, anya? Isublim no di mo kayat nga i-post ka iti Facebook. Ay, sige auntie, tapno awanan ti Riri. Isublik langan kada kayo. Kasta agbalin kayo mo't a responsable as seller. Alakay, ayat ti ula sa ginatang ko iti day siya Dalia. Irwar mo, tay sublikon. Ay na, wow! Di mo makita jay adda iti sampayan, bakit? Ay nawaw, iso day jay? Wen! Inyupar kaw, sakbay nga inggalgal kaw. Kita ama, mayat manan tilangana, kaslabran niyo. Ngagpaiso. Kung nagtumat ngamin kan ka, intun sumarunaw, iremedyo, numabalin ang may remedyo. Saan kat aday ta agreklamo ka dagaws? Kat manulang matpiman timbayan mo kan kuana. Nukurang ti budget, rumbang lang anayunam iti diskarte, bakit? Asino ti uray ang dalyanak kaw? Ni Auntie Piling, nanang. Kunana nga isubli na ti ulo sa ginatang na kanya. Ay nawaw, apay nga isubli na nga eh. Ngawin ata narugit ka no. Ay nawaw, kataptapok laang siguro Maikat to no ilabana. Ipatangken na nanang. Isublik laangan ati kwartana tapno awanan ti adu asao. Sa bagay nasaysaya at no isublim laangan. Stress laang ti maalam iti kasta a klasin ti customer. Ay, day tangarod kat nanang. Yak kaya ti may stress gapo iti sangagasot laang. No umay day ta apileng. Ibagam ta gumatang laangan ijay mall. Sana para kinkwa na tilakom tanagadumay tariklamo na. Ayan nga iti ulis nga isubli yung Auntie Piling. Saan gaya man? Saan kon nga isubli? Ay nawaw, ti kunayo kanya kat saan nyo akayat day nga ulas, iso nga isubliyo. Keda po no na, mayatan tilangana ta inyo perken inggel-gel ni uncle mo. Anya? Bagano da pa'y tikas di alakom, gumatang ako mamanan. Ay, kwa auntie, awanan, naibusan ti ulos alako. Anya nga dyan makikita? Ay, naka-reserve na kita. Nabayadan pa yun, auntie. Naka-reserve? Bueno, saan mo lang kayat ngaila ko kanyak? Ay, kwa, auntie. Makitam data. Agrason ka pailaan. Di mo kit di idiretso, no di mo kayat ngaila ko kanyak.
Mayat mo't laeng ano, iti mo laengan ti gumatangan nyo. Tapno sigurado abran nyo, anti. Narigat mo't no ipilit nyo ti gumatang iti lakok. Tinton kuan, agriri kay tumanan. Nasabat ko ni Auntie Piling di tadalan itay Mari Delia. Madi matimod na. Talaga amadi amare. Tadyak inlakwan iti ulos alako. Ay nawaw, apay matmari. Sayang ti sales mo ko ma. Ay, di uray awanan. No isyung mutlaang ti customer ko. Di ka maawatan mare. Ada ka din napasamak adyak amaw. Ay na, kastoy ngamin mare. Addaim mo na aginatang na kanyak. Kompleto mo ti in-post ko iti Facebook. Inulit kong tupay kan kuana. Imbagak ang naggapo iti ukay-ukay ti ulos. Iso amasapol ayupor na. Nidi kwan, imawag kanyak. Nagadungay bagbagana. Isublik ka no ti kwartana. Tadi na ka no magustuhan ti order na kanyak. Ay una yan. Ay na po, marurudak nga eh. Di mo't makauawat. Naibagak pa yun, agumatang laangan iti mall. Gusto lang day tangay naramid mo. Baring agbain. Nadaduma, feeling at talaga day tang Auntie Piling. Kundi arte ng pang-ukay ti budget na. Naku nampay, mare. No anya ti level ti budget na. Iso kumamat at ti level ti kinaarti na. Saan kita day tasagsa sa nga gasot ti budget na. Ngam high level ti kinaarti na. Uno saan, itimol na takuman agim matang. Tapno awan ti adu sa una. Ay, no tutuusin, mare. Mayat mo, tay naala na kanyak. Talaga laeng sobraan ti kinaarte na mo. Adamat laeng issue na iti suman alakok. Inuray na anabangles sa umay agparifan. Anya? Kat, anya nga itinaramit mo, mare. Jack inted Uray manulaeng kumamat ti mapaglakwan. Basta saan tay kumaamay batog iti customer nga agdatang-tangsit na. Makapasurun day tadalya. Di nakit din kayat alakwan. Anya ko matigat hangam aya. Ulos kumamanen. Ay nawaw. Kalpasan ti kasdi a panagsasaum kan kuana. Naturod ka pa lang agumatang itilako na. Wen atanalakaket ngarod tila kunalakay. Sanga gasot ti maysa. No ijay market ti paggatangak. Mapana 350 ti kasjay. No iti mall, ribo muten Di mon pilitin no di nakakayat alakwan. Mabutang siguro ang mga noriribo ka manen. Manulang ti budget mo, ang nakaararte ka. Ano sam nga yules, day tasang gasot mo, bakit? Ay nawaw! Ay, nawaw! No amom nga isulaeng ti umanayan ti budget mo, di ka ag-arte-arte. Nayunam kit di iti diskarte, tapno di kanto agbabawi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.